Play pibaro, ipinang sabhay pi sa piyit kami, bat kikubor baman kasngi. Kum kawe na kikinhon jong kilong kami, bat kabujutre na kamanta kabha kamiyan apo kasinong kathaw. Ko Umpohliew Village Organization na kasinong Pahamsyiem nong po. Kalayo ban Rakhe kijing dab ba Shisnem, kum kakinhon kabala ay jing syakri syakipajba, hapo kasinong Pahamsyiem. Katay ka Village Organization, kaday ka bakantup ne kabapay bakmi hadu katway tili ki self-help group, bat lasang ya ka hakapratrik unaylar ajar kat kanday. Bat nado katay ka Shisnem, kum kakinhon hi, kalashim bantah ki babon ki kam syakri pajba hapo kasinong Pahamsyiem. Kibalay don lang katay ka sngi, kikantup yu ba meral Pahamsyiem, MLA kanong po, kum ukong san, uba balajir rani MDC, uba Jedwin Lingdo, rang ba sinong, kakong S Rani, President jong katay ka seng, bat uba L Karsono, advisor, kiway kiri rang ba, lembat ki paungut ki long kami ki bahaba po katay ka Village Organization. Din persyang na kanyang jong karsor karpreng, ban permi ya kani mission, National Rural Livelihood Mission, ban NRLM. Kalau ban kentiu, ban pli ya kalat, ban pun jingking na kamunta long kami ki jami, banyak ban kersan dalam dia. Kata SNG, Self-Help Group, mungkin kersan dalam dia. Kalau ada sibun mencuah apa kampan mi kini kasih NRLM ru, kalau ada sibun ke SNG kibala terima, kibala komsipus pomut oleh tum oleh form, kila mendai kibala sing, kila mendai kibala tur, kila mendai kibala hanjang, kila mendai kibala ri, kamta bertem. Bagi ladon sibun ke SNG kibala kiu sekmat. Kapan kenal yang ayah kawin SNG bagi wan panting ya. Apa office kiwan bermi yang mengikuat penyerap, mengikuat jengarap nanti penyerap ini. Kalau nanti tidak leh, kalau ini tanjang, kita bilang tu mi bertanjang. Kalau ini tanjang, gila hanj bidang, gila dia ki, orang nak kilaya pensio besar ya, orang hot. Tidak banggakan ya, don. Kalau ka closing balance ke jumpi, orang kenai tu aja. Ka musim halangan, abang ni semua, mengirim SAG gitu. Kau ini SAG tu kadang kan sepuluh. Ka closing balance jumpi yang kau put di Shisnem, kalau kenai tu aja kita ngelak pensip. Dah tu hikir, angka kapur, ka NRLM 4 menteri kamu. Jadi nak kenal, kaba ini bagi SAG hi kibateri hok, kibateri sistem tidak. Mentali lembah yang NRLM kijing kersan pisah, kijing CIF, ki revolving fund, dibayar nak untuk SAG, mempindah kacu di kerja baisen kaba ini, pihak banyak. Kami usakri wabah, menminat, menyiap dia kepada nom. Apa ini kenal ya betul kesensin harga Bible, harga itu talent, di bawah untuk try, itu balak menpenuhi untuk talent. Karena kalau gaji kemen dia untuk try bawah ay, talent bawah ay, dilainut di bawah. Berbolak menpenuhi menpentai, karena penuksan atau tak ada dunia. Atau bakuno menginsim itu penuksan. Harus demi talent. Kalau mungkin pentai ke ego pengidan kira mak menyen hanya bidung tidak. Nah kebentar, umno mungkin im kunci SNG.